dia kwasiam adum chedia uni twase wate adum chedia wo ho sia examramani aboaba wotantan kwasiam panyini wo tumi a police udi police yadan police fo amugu Ghana mu afiafi mu ni adum cheya krofo aren ma chimi sa mu de yesu am jimi suma na mu diso jobri emwa chimi kwa chimi aya krofo na aba obi so enu afre police kamun kwasi asem eni yaneka o ena agi Sofo drop e ba o ena fa drop e mayo ena yaneka e de baba kwasi afo mu afiafi Ghana police aden ma chimi sa akrofo hwiaye left and right up and down ofa yaji kwam akrofo nkwa nkran kwam akrofo mu afiafi wakodi da wuranum ena mo botame na mo chi akrofo anka chemu faka Yesu moja we ne man ya bosonsom no me mekutu chapter bi akire mu medical ko tupe but say o se me man ko nipa na dwinem wahu Yesu moja na wato no fa ka wo correction no ho ne fa ye dey tie e wo sa aban che no na so aban ti me nche ne ha emla nya adwuma se pobogamia ko wagu papa we mu nyina sore Yesu moja na wo correction no o de be ye dey wo de mu ntie Ebusia mi hu de nti amanfo eda hu di Sofo Adom Kyei-Duah ho echinie empenifo se wodi obodafo ho echinie a obo Sofo Adom Kyei-Duah can many times say onye Sofo na ya soma no on assignment na ya manage media o medi somebody Philadelphia asase ensi hono no onye Sofo oya obecho we ya Sofo Adom Kyei-Duah kan nyina echini amanfo de no ama just 3 days ago ya chi sompo na ya chi sompo ewie no ena bisa mo se adenti na echi sompo ena mo se sa na sompo edin se mo ni bi ye hwe dia sompo eyeye wo wie ye no atare kora na hye no muntie sika o mato agu puppet ne so o wi abese sa akofie ne yin ma kodidi na o mo so de Yesu moja no kọ se sika ne beba o ho azan no ye nkọ adafo no kwasem ne mutumi ya ade ma ne ye me fedo oh o maya wuniti hwesika pa o mato agu ho o mutugu o se adofo mutimi ya ade ma ne ye fesika ni ntia wadi kaka kire wo se wonya Sofo menhwe no fesika ko ma ho maame ene wase eye de na wo chie nti nipa kura de ne ha nipa I don't think Lena kan I don't think foul sometimes me do one I don't think nipa na ka kire the same properties no gina the same talent e hye no se menhwe Sofo mreke kwa mefa no mwade fa koma wo maame wo wie ya wasaka se mo mafo de ama mo disika egu ho wo wie abesesa wo se wo damase ai oh yeah nkoi timi ya mane ye fe wo su timi ya mane ye fe saade wo jeje ho no de na so twen kura so che papa de ene wo mo a emma no ma hye ho no a no ha de mbia ne yam e che se ase papa ne sale yale ni nyina ma hye ho wi akodi sika e wo akire ho ma so twen do so papa se mo boa boni se boni nkoso tie ni ye wo de yanto aso ansa na mebo mpaye na mechia ansa na mahye madwuma se no monti asemo bi o se o wi obobompa ya agusu ansa na wasesa ansa na wachia ansa na wahina dwuma ase wa yako kana dos nti wa yako confuse because nipa ne dos ne wo ho tie ni ye yango relax hello what the bibiango asa me kama asem bi awie na fe ya to ya bo asesa o kai Old Testament down Bible no say se obi person ko da obi a na onfa adifu atorofo anonko ene botuma da ni pakro muntie so mini yo he omu hu chetuo adifu atorofo omu hu chetuo mena me ka kire mu ne nkora ne be sika no so omunya abotre owi obesesa o de ntie relax hello what the bibiango asa me kama asem bi awie
na fe ya to ya bo asesa mote obeka na sembi o de adwe betu wo mutrim wo wi a no mato mo bo ase asesa sika no ko wo sase eni ko ase ye hwe nso asofo no papa na de kan o me ye hwe asofo no eye den na obese sika na kofi Bible no say we Yesu Kristo mitofo ne kan he wo titi bobe wo nkase so nkase no eye hiafo no o gisika fa hiafo oh ye ko afei muntie chapter 2 papa dum Kyei-Duah chapter 2 muntie de oba beka yenko amen what no Yesu moja e say Yesu moja ono no nsore manager de say eni ni Yesu because of say we are to omutrim wo se wo Yesu moja no yenko so Yes. me pesa auto collection ne ono obeka ya na o safere because odi ka kase me yenhwe no akade bie no bebu anipa nti obeka na dwene se nsole ma no ache no omo nche o because obere wo hwe wo mo nti o madiri nya ma so nti yeni abere no wa wu Yesu moja no watiem na we to na ya ma hwe me pese mo ba afode ye ba ma hwan na o se me obi ahwe sofo no ye o fa ko mo ma me no ye ba ma hwan me pese mo o Yesu moja no mo ma afode mo to correction o to ma hwan o de enti de to so e o collection sika faka Yesu moja na kan we ne man ya bosonsom no me mekutu chapter bi akire mo medical ko tupe but say o se me man ko nipa na dwenem wan Yesu moja na wato no fa ka wo correction no ho ne fa ye dey tie e wo sa aban che no na so aban ti me nche ne ha emla nya adwuma se pobogamia ko wagu papa we mu nyina nsore Yesu moja na wo correction no o de be ye dey wo de mu ntie na nyame adom Sean etumi pie a esi an case no ya fix date was say Sean e ya pie wo court me no ka say Adom Kyei-Duah empenifo as a matter of fact ene handle sa issue na de wo mu ayesre kwa na say Adom Kyei-Duah achewa court won unhu ni da but on crofo ho no mo ombe handle ama sebe on say money no ebeti weni so na assembly yes say enkofu asofa Adom Kyei-Duah ache mu nyina no almost all of them abedane and sorry matisia omuko asore wo daily etia tight ema offering eye de wo so bu bia that means say yanka yanchi omu anka adwen no enye dwumasa na we na Twene Jonas A.R.R.E.S.T say chia Sofo Adom Kyei-Duah echi Sean no eye timie eye nkwa asem just say he can't think far yan say Adom Kyei-Duah betama police for akoche abrante we so ana abua batisa Adom Kyei-Duah kwasiam Adom Kyei-Duah uni twase wate Adom Kyei-Duah wo ho se zamra mani abua ba wo tantan kwasiam panyini Wotumi a police udi police yadan police fo amugu Ghana mu wafiafi mu ni Adom Kyei-Duah krofo aren ma chimisa mu de yesu am jimisuma na mu diso jobri emwa chimi kwa chimi aya krofo na aba obi so enu afre police a kamun kwasi asem ene yene ka o ene agi so fa drop e ba o ene fa drop e ma yo ene yene ka e de baba kwasi afo mu afiafi Ghana police aden ma chimi sa akrofo hwiaye left and right up and down ofa yaji kwam akrofo kwa nkran kwam akrofo mu afiafi wakodi da wuranum ene mo botame na mo chi akrofo anka echemu enkwasi afo chimi taxpayers money in the Ghana police. Now with Jimmy asuma taxpayers workers. Asi omunko enkoye nkwasi adwuma emma kwasi ampanyinia na no mfemfem Jimmy abua batisa Adom Kyei-Duah kwasi Adom Kyei-Duah uni twase wate Adom Kyei-Duah wo ho se zamra mani abua ba wo tantan kwasi ampanyini Wotumi a police udi police yadan abua ba kwasi azaman drunky man udi ya mami se obi kwasia de na me de usulomi on abua ka se Ghana omni embassy wa suma ambassador no machi de o maidi kwasia nka wo wasore no beda sore na yenso jam wa chimi on udi ya mami se odi chimi ama asu Ghana IGP man fia nyansa nya chimi a police station kro a ombe kwa kwachi obi se obi kanokure
say Sofo bi aza kwasia police for amugu Ghana mu afia fi mu nim say Adom Kyei-Duah akronfo police for amugu Ghana mu afia fi mu nim say Adom Kyei-Duah akronfo aren ma chimi sa mu de yesu am jimi so ma na mu diso jobri emwa Ghana police aren ma chimi sa akronfo hwiaye left and right up and down ofa yeji kwam akronfo nkwa nkran kwam akronfo mu afia fi wa kodi da wuranum na mo botame na mo chi akronfo anka chemu enkwasiafo ma chimi this time no wa chimi bia hit be fa ho wa chimi a wansu anyansa no hit ni be fa ho kwasiafo mu afia fi akronfo kuye left and right up and down mo say kwasia Sofo no claim say nyankopon wonu oye Yesu Sofo kwasia mpanyini a o claim say oye Yesu owiase aboasa no akronfo kuye left and right up and down mo say kwasia Sofo no claim say nyankopon wonu oye Yesu Sofo kwasia mpanyini a o claim say oye Yesu owiase aboasa no aden na Yesu man power Yesu na oma obi odi na temani mfra kwasia sa no ade na Yesu man power na ontimi onu kra ye powerful che Yesu ade no oma ayi nipa odi na tem no ontori mum guwana chimi nkuwa chimi ayakronfo na aba obi so enu afre police kamun kwasia sem eni yaneka o ena agi so fa drop e ba o ena fa drop e mayo ena yaneka e de baba kwasia fo mu afia fi ebusia wetie videos tu nyina me pesa wo de wa atwenkyere ebeto abonte amanfo ka se Sofo Adom Kyei-Duah wotumi ade ti na wo fa ne tumi no handle sankofo we ebeye se Sofo Adom Kyei-Duah ade ne tumi no wo no ode beku wo mo so de be say wo mo ana se wo ma emra na wo be di na ma wo mesua common sense but regardless of all this no chia ye chen kofo no is it common sense is it right and I say any right how you too much gh mess so do adwenkyere beto abonte new how we see for sense and same way na for subscribe my page ni mi Adom so say na me upload bia so da mo sabetu makra